Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman pengoperasian tank oleh Brigade Slavia ke-1. Video ini ramai beredar di media sosial Telegram Rabu 24 Mei 2023. Sebelum melancarkan aksinya, para prajurit melakukan persiapan dengan sangat matang. Tidak hanya tank, pesawat tak berawak atau UAV juga ikut dioperasikan untuk mendukung lancarnya serangan. Tanpa berlama-lama, para prajurit langsung bergerak maju menuju titik tembak, menghantam area berbenteng Ukraina di arah Avdiivka, seperti yang terlihat dalam rekaman. Terhitung, lebih dari 5 kali tembakan brutal diarahkan ke posisi musuh. Pasukan Rusia mengklaim serangan ini membuat pasukan Ukraina alami kerugian besar. И Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Деброва,